In a world full of cafes, wala na untat ang paindis-indis ang tema. Basta makagalanyat sa coffee lovers kag makapasadya. Mayara sang TV series themed, pero sa Bacolod City, mayara naman sang para lang sa fur and fur parents. Wow, gusto mo na mag-G dito? Wait lang, subong aga sa TV lang kita anay kilitaay. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, gusto mo bala maglagaw-lagaw o kung mag-dine out o pod ang imong mga pets o galing, pililiun lang ka mga restaurants sa Bacolod City ang naghahambal, okay, pwede ka makasulod with your pet dog or cat. Worry no more, are, sa Bacolod City natukiba namo ng isa ka specialty cafe. Let's all welcome sa aton nga programa ang Salinas Siblings. Hi guys, good morning! Rose, pakilala bi sa amon kung sino ang mga bit-bit niyo sa bunga aga? Hi, this is Kopi, this is Scarlett, her mom, and this is Pilar. Let's talk about your cafe. Bale, we can bring our pets. Pasugtan nyo kami mo na. Yes, you can bring your cats, you can bring your dogs, and you can spend time playing with our dogs too. And you can enjoy our good food and our good coffee here at our Fogato. Rose, you mentioned nga we can enjoy. Sino ang we nga ginanamin mo? Everyone can enjoy. Cat lovers, dog lovers, anyone can enjoy here. Everybody's welcome. So ang aton mga fur babies, mga dogs naton, may ara pagkaon for them, amo na? Yes, we have cappuccino that the dogs can enjoy, and we also have dog cakes, especially for dogs who are celebrating their birthdays. And also, we have dog parties here. We can accommodate dog parties. For example, your dog or your cat is celebrating its birthday celebration. You can celebrate it here at our Fogato. Oh, Edwin, ikaw naman. Growing up with pets, what satisfaction ang imo ka-experiensyahan sadto sa matag adlaw nga kada bugtaw mo. Baw do damo kuya upod sa balay how? Ang comfort nga ginadala nila, sir. Then, kung example, subuan ka palapit sila, then kung trip mo lang ang pangampang ka mo, like sanay, exercise man siyang naga. Balidwin, is this your first time to have a business together with your siblings or sisters? As family and siblings, sir, yes. Oh, aring manghod nyo, kagwapo, katahong, pwede pang artista, no? Sige, please introduce yourself. Hello, I'm Kate Salinas. I'm currently studying first year veterinary medicine. Nga vet man, ang napilian mo ang kurso. Tungod sila na ging loving ko sa mga animals and sa tanan ng mga sapat. Guys, I wanted to know what are the usual reactions sa inyo makuha gikan sa inyo mga bisita. Pagsulod gid nila, sir, halin sa gwa, gasman, lagid sila excited sa food, sa dogs, kag sa party, kung may dog party sila. Ano? And I believe you also bake cakes para naman niya sa mga nag-birthday, mga ido. Wow! Okay, ako ga-bake man ko, so napinsaran ko nga ma-bake para sa dogs. Gini mo ko meat-based and mga vegetables ang cakes para nutritious man sila and at the same time delicious man. Rose, balikan ta ka. How is it like working with your siblings? Wala may kasakit sa ulo mo? Lingaw-lingaw lang man namon ni siya kay we're working also in different industries kami. So, yes, lingaw-lingaw siya and stress reliever klase nga negosyo. So, it's not more on stress, it's more on having fun, doing business together as siblings. So, yes, it's really fun. Ang decision making, okay man, kay guys storya kami as a team. Then, namin siya kay build man siya stronger ties sa family. Go ahead guys, invite our viewers nga bisitahon ang inyo nga specialty cafe diri sa City of Smiles. I-encourage good mag-celebrate ka mo. Bisan hindi man nila birthday, pero they're here for a short time, so spend time na lang sila with us. There you have it mga puso, ang mga matahom nga Salinas Siblings of Bacolod City. Sa liwat ato na pamatudan nga ang imo passion sa imo kabuhi. Either bala pagsagod sa mga kasapatan, o kung pagluto, o kung pwede mo na gani makombine-combine. Pwede gidya
makuhaan sang palangabuhian. Naman ang gani, ask yourself, close your eyes, what am I passionate about? Oh, kabalo ka na sang sa bata. Guys, unang salamat. Good morning! Thank you. Have a nice day. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.